please. Hojik lady bese conflict amadi leire habiche both party ni yare praja puna makna khangna re madu either Kuki versus Maite oibe taseng made adunate saluna mang China re Kuki lamentu henba narco terrorist tawba mapandi ki changakpa manung da leiba Kuki kharaga rotuna raga Maite te attempt tawrakpani haina mathang lakpada aduki conflict cha masa haina ki badun yaure masi congress na hai natraga mana hai banda taba Kuki maruktagi MLA tara aina so personal oina chigi debate chigi marili na bana tabda hanadagi cho haidana lakpani Kuki MLA tara Kuki jo MLA dedi Kuki gi naga gi maite gi hanna leibadi nate adumakpu moina haibi gi matungna me trying to the statement thoraktana Kuki jo MLA tara BJP ruling party ki tare adu manuda minister ani yauna leibase masi gi me trying to the separate administration gi wapam machi phong na laeba me ahum dagi na trama toy babu se Kuki na scheduled tribe tali maite na tanma yaning de habi gi solidarity rally to budagi achum athadu ona na chakidna chum pangna sana balam da chumla amadigi me trying to the moi tara asina to promote amity between the two communities achi inchin bo oina official oina moi statement thokre me tranga da Union Home Minister Amit Shah ji da memorandum pigare August kuntarukta crore sama gi demand leta ache memorandum pigare aduna sumaina lakpa sina te lone toga BJP na phaba aduka Congress na phataba Congress na phaba BJP na phaba diga wana tabda conflict oiliba asigi mapung oibese according to me being a senior citizen amoina Kuki lamento henba ML aduba sogoli be ML tara asin oibra haidana ai hangningaba achida why BJP na atete ahum dum to magi ML taret mantri ani yawi achi congress na hai biganate ko ai ko na hai budu moina hai bisu yai aduna machida BJP na action lopam thoktabra party na kari action lawre Assembly the logo the Budichumi, Assembly to Tongana Tamiro. Adunataba Moina Akoya IPC section 153A, 109, 120B, Asigumba community, Amaga community, Amaga Yangti, Nahana Bagita Mukta, Mairo Yang Chili Bese, Machi BJP, MLA Taret, Mantri and Yauriaba. Kariana action low dripse. What do you have got to say? I'm the intellect, I'm the renowned at the Gumba. Ani ami kai khomna jai sarna hangbi ki bo hang da BJP ki MLA taret aduga atopa ki ahum pullaga tara including 2 minister yaroga mogi mathakta action lowdri be se kari gino habade action na hari si party dagi action lowre si akhoi ki president adhikari mayum sarda devi ji na phongdokhraba wafam ni party ki oiba action lowkre MLA oiba ki action si aduga assembly na lawrakani moi ko disquat tawdaba masida I wafam amta thamjage Quite Supreme Court, MLA disqualified Tono, one of the quite Supreme Court Congress, Housing Box at Carino. Anti defection law, Matanga de Miyama, Congress BJP, Yaukra High, but the Supreme Court, the Chalaka disqualified Tonbangam Congress never. Manipurgi Mayokang have MLA Tarazaki Matanga, the Supreme Court, the case about Tricari Congress now. She never lose it. I call the party is very clear. Housing Mam Yang View may own the Gimakoi, I call your party office the Lapangam. Tongan by Quiggy, MLA Mantri, Mam Yorga meeting to Wakanda, all meeting to Wakanda, Makoi Lapangam. Makoi BJP party, the Gidi, talk about BJP party, Namogi Matata, action loan over, see it, Krabani, Must President, A Sada Devina, Yam clear of it, Krabani. Aduna, Zig Lady Mantri, Yamadi, MLA disqualified to Wivasi, Adugumba Lady House proceedings, Nadum Torkani, Aduga Speaker, Adugumba Magi Lady jurisdiction to Matungina. Aina hygienic Basa. MLA Tarasi, Kuki, Oibasida, Congress na case to Tribara, Ibasimatang de Kanjaningi, Madam de Karigino Ibakanda, Congress, Pazana Logi Matang the Kangmani, MLA Yamakamana disqualified Togani, Mantriama disqualified Kamai Toganisa. Speaker na Togri, the Supreme Court, the Chalaga ruling Lobangam Adana, Matuki Matanga, I the Congress, the Hangmani and Pagani, why they are silent against this Karihatare, illegal Hayare Mojisu, Manipuki Mayokta Leba, Moitaragi Mayokta. Why Congress is silent? Thank you. Action local is Kari action no.
चिठी थाख्रेदुरा चिठी थाबगी फोल हलक्त्रिब्रा मसी अखोगी 21st century सिदा चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन तौगे हारगा पब्लिक ता मेरा पैबी वांग दा पुथुअगा सेगाय हनबगी अदुगी थबुक्तुरा हौजिक चिठी थाखिबगी एक्शन से सही एमा फावब लौखलक्त्रिबसिना ताकपदी मकोय ड्रामाने करिगिदमक्ता मखोयना बीजेपी की एमएलए बीजेपी की ऑफिस लाख ngमदबदी तोख्रोने कुकी एमा फावब इम्फाल जौप ngमद्रिबने एमएलए दुदी तोख्रो अखोयसु संग ngमद्रिबने अखोयसु संग ngमद्रिबने अदोंगी बीजेपी की याम नुक्सिनजैब कुकी सिंगदुगी मनाक्ता मखुंद संग ngमब्रो अदुगा ममांगिदा पाखुम अमतंग चिथौब तारे अखोयगी प्रेजेंट एमपी कैंडिडेट ओजा बिमोल अखोयजमना कुकी की रिलीफ कैंप संग हैबा सुगुंबे एलिगेशन से बेसलेस फाउंडेशन जाउदब एलिगेशन है it should be withdrawn from the house it should be if you can prove us before the audience adu tawbigano no kaidongida karamaina maitai yamana karamaina kuki gi lamda hoji changadage adu haijan bigano please aduga mathakta amaka कांग्रेस ने केस थारक नंगाई की दमक्तनी हाय ना कांग्रेस ने केस थाहन के नंगाई बतारगदी बीजेपी ना मो हायरकनेबा आइकोई ना इशाना लौथोके न हो नहीं दा कांग्रेस ना कोर्ट केस थाजल लगतना आइकोई की थौक थिन थले ना मकोई की डाइवर्ट पॉलिसी में पुथोरकनेबा महाक की इमों की मसा मनाव मानो वारक पंगम तक लेकाई दो वार ओइना सिन्नबसिबो मपी मपा अमु ओइबगी मतिक साद्रेबे खुदम नत्रा why the BJP president should not resign from his post, from her post. Mark leader boy be matik saati hai na khallaga post ke withdraw to phom thok pane kari action local app se aduga asai gi BJP ki spokesperson matam mam da di congress ki yamna thawai jaw jamba asom na haibi khri je oil pump da thaw phangani wabi ganoi khabar da sieng yeli radio da sieng yeli do taw han ga doi bra time ngi bo wang to gen sar pi wara ai na mamang da ngang ki bo matam di loi thokraba ngang ga da wa ngang ngau da ngang oi da bang wa ngang thingen da kai na ngam da na chikong tai na ba group ni wa ya ngang kana de sida khuba khuru ga yaroi real issues what is happening the real issues kuki illegal immigrants versus manipur praja congress na ga yaroi manipur praja ga kuki gi lamtu lamhen ba singdu ga thengnaba lane ba sida ITL की ऑफिस ता तांग तारा मरी द चट खिदु अल्फ्रेड न तबरने सुचानपुदा who is Alfred he is the one who demanded two chief secretary in Manipur chief secretary ni thamga tamani hari to kanana no Alfred ni ITL की ऑफिस ता changi to kanana Alfred ni this is the proof to wirakano proof lei handak ki april ni तांग तारा मरी ITL ऑफिस चट पगी kana proof ti loi lei bang aktani adagi MLA disqualify ki matang do president MLA disqualify to bang moi ozarabi time up hojiki conflict chathariba 11 months sida congress na best level da dum laudana khodana amadi tauri tawbu conflict ki resolution hojiki lairiba situation sida yamna clear oiba koi congress ki party ki stand se karino haiba amadi mayam bu thambiba phabra natradi mayam na su maramra da controversial chatpa amalai ani subada hojik laipak se kangkhon loina chaire crack chatre amarom da constitution se breakdown tawbu kumna laure adurdi congress party na imalebak nungsiba taradi congress party ki MLA khra leri bese akhoi ki state ta india da constitution se breakdown tawre haidona totally congress ki MLA manga lebese imalebak ki khallaga pulap resign tawbiraga madugumba dedication madugumba ki akhoi utpa thona utpado utpam ngam khidabra adu ngam tarade akhoi conflict resolution sida yamna mateng ama pangani haibase madu tawba ya dabra haibase natadana akhoi amaga mara hunaraga dum laibasina de resolution to de solution to de labka da mande adu oina action oina panthopiba oil tarade hojiki laga hojiki sarka hojiki situation se shya yadre haib tarade ai oirama tarade आईडी MLA से totally resign तौरगा public सिंह न फाप ताहनगनी है बसे अखोई की कांग्रेस न मसीद करी खनबीरी है बसे सीट थमजगे थागचरी पीजगे कांग्रेस की MLA मंगान हाई के बने करीगुबा मणिपुर की इरांग असी लोइसिन बंगम गद वोरगदी आइकोई तंगाई फदना MP की इलेक्शन से BJP की कानिंग बंखोई काजरो अदु फोक सैक्रिफाइस तौगे है बने बसी सैक्रिफाइस नतबरा MLA मंगाना लुसिंगगा इंडिया ब्लॉक इंडिया अलायंस political party में आमने पुंछन नरगा दिल्ली इधर नुमितरा मंगानी कुन्नी केम तो किबनी honorable prime minister उनके honorable home minister उनके ना पीबी रखी दमनी appointment मणिपुर की सी मिनिस्टर बुल्लू सिंह बियो
all delegate all political party meeting tawbiyo special assembly session kawbiyo haimni kari gi kawkhide kari gi damakta delhi da salaga pubi khide mahangna pubi draso aikoi gi congress na lusinga sakhiba natra aduna congress gi oina di yamni stand clear oibani aikoi MLA oina laiba ngamdre tangai phadragadi MLA de resign tawsu tawjarage tawbatabu manipur kansi manipur gi shanti ji anjal hangai honabiyo haibani aikoi conflict situation la sida aikoi honaba yaba mamang hona khe Prime Minister Narendra Modi na tha trama toy hin bangi wapan wam phongang da matamda no confidence motion tharaga parliament of chingthok khibadu kanana no India Alliance na India Alliance Congress samde political party kunbai na lusinga ka no confidence motion thaba tar gadi subsoi soi da ma wanga kani haina last hour da ma wanga khimni Prime Minister na aduna tan kana ngang khi kanba BJP gi masagi minister na natra aikoi di leader sing no wanga ngang dai do hautik BJP gi karamba amakar karamba minister oiraga wanga ba phangagani Manipur gi issue da all political party ki delegation na Prime Minister Home Minister da takni khapa kaya do media da khamdaba male maduna aikoi congress ko inani haujok jing makso athuba matam da aikoi situation ja control da ngai hona gani Delhi da su center da su nikpangamba adum balu sing bane koi na thage no hone ओजा आसाम के सरना हंकी बदु MLA मेंगा रिजाइन तौ या दबरा यानिंग द्रगदे हाइबने रिजाइन तौ रोय लोकल एरिया डेवलपमेंट फंगद्रदि मथंग बोल लेप यारोय दमिना मोय रिजाइन तौ रोय अदुना अदुगुम लई कांग्रेस के हौजिक लैरिबा MLA मंगा से कैनोम तंग हाइजगेबा याम लावेबा अदगी हौजिकति कैंडिडेट की बॉडीगार्ड ओइबजु यावग्रमनि MLA मा यामना लूरी से कांग्रेस की MLA मंगा से कांग्रेस तगी तोप यारोय द्रिसि करिनो हाय कांदा कांग्रेस के लीडर दगी मतेंग लौरगा बोल लेप याव मी खरे यावसिलाबने अदुना मसि चटप सुया यारोय रिजाइन तौबं ngमोय मरमदि करिगिनो हायबा कांदा याम क्लियर आंसर am पिजगे MLA अमा ओइना रिजाइन तौबा हायबसे रूलिंग पार्टी तो यानिंग द्रदि रिजाइन तौ यायबा मणिपुर की खलदि रिजाइन तौ यायबा अखोई की रूलिंग पार्टी दा असोइबा थिल्लगा ताकबदो प्रजा दा अखोई लौगनेबा प्रजा ओइना हायरकबदो अखोई यायबा लोइनबा ngasi thoiba manipur gi irang se praja gi support yaudana BJP na loisin bangamoy ngasi manipur da lan thengari se manipur ngai se manipur gi adugomba aramai tengon adagi khun ngai ba maitai lepun mayam adagi khun ngakpa BBPF kaina leiba mayam sina thengari baneba masida support tori se kanano haiba se BJP gi lengang ni se congress na khaye khangbi oba sida yam hainaru gumsi stage na haiba yaba yadaba haiba lei ngasi manipur ki lan thengari ba prajada support tawriga lan thengnali se manipur ki BJP lengang ni kobi ganu congress na te aduna siguma khangbiu ngasi pangthoi ba debate sida aina haijaning ba se debate ke decorum ngamin nasi ekoi de counter question madam pirak ba honorable speaker sana pirak pa dui matung ekoi tawsage aduna ekoi na last haining ba se BJP ki lairiba Lenga asina Manipur the peace program. Makata ko honorable speaker sir aina haining basi. Asai CAV ki matang da hai ki bado. CAV is not applicable in Manipur because ILP Manipur lay. ILP laiba state amata da CAA chanade Citizenship Amendment Act chanade kuki do mitop khandok na bohona lise BJP na nedona. ILP channel lise mitop khandok pa yana bani aduga CAA Manipur chanade hai base tamora bina khangbi 6 schedule ki manung dal makha laiba state amata da CAA not applicable aduga Manipur da ILP chanabana CAA applicable oide aduna kuki illegal immigrant citizen oina Manipur da laiba yaro hai base kobi ganu masi matang makha Tamun IB Kibang as I border fencing Kabagido. Tamun 2022-23, the Minister of Home Affairs notification number 2010-11 Bauda, UPA government and Lushilamba border fencing kilometer 4.07. Only 4.07, let me repeat again. Madugi award per kilometer 5.2 do. Aduna Kanana Lushinba, Laibak, BJP Sarkana Lushilaga, kilometer Tara complete Oigre, kilometer Kunmatuema, sanction Taure, kilometer Lissinga Chamanga, Kulumdogi, survey Loigre, democration Loigre. Sini, BJP Natoba, border fencing Toba. FMR Matanga Mohare. Free movement regime say 1950 passport rules, 1950 entry into India, Haiba, Ek to Makada, India implement Tokibaneva. Kilometer Tara Turk sang the Kibado, 2004 the UPA government sang the Kibane, Adusu Kang Drabamale. Kilometer Niputa Tara to sang the Kibado, UPA government. Adana kilometer Tara Taruka sang the Ragasu, Kaita tender Ragasu Hamatamda, Matam free movement regime without any document, Haiba. Lainaba kilometer Nipu, Maga Yanimata, India side is a kilometer Nipu, Burma side is a kilometer Nipu, Nipu the labor. Tribe, hills tribal hypertare. Ching the labor tribal chinguna santok sanction yabagi ayaba piba kanuduni free movement regime. Sigi pose
2018 da MOU ama sign tawraga India ga mena kari haire competent authority da ga ya ba lawtraga di India da changpa yaroi Burmese na aduga Indian singna Burma da chu changpa yaroi aduna ne akoina more tumu chabada karama piri do army singna adu ba khangdra male tamo free movement regime was introduced in 1950 under the Passport Rules Act 1950 simatang kaubi gano. Thank you. Good afternoon to everybody. Yam live questions ni ai kano the BJP da ai hangachege mase koi ge former Human Rights Commission Chairman sahab ne so mu hangre ai mase repeat one ai na amutang ai hangachege akoi ge 10 MLAs including 2 ministers BJP ki government with Sogutpa amadi Manipur Legislative Assembly ki bona fide members so betara se ngasi je possible the either Legislative Assembly ki taraf teki or government of Manipur teki makoi ne deliberately akoi state teki chakraga ati state ta phammaga ngasi Manipur se disintegrity ki tamakta machit tanaba tawri panmusu BJP government or Supreme Court or Legislative Assembly or any authority na amat ngasi bo su action lakut pi da man base se government ge kari handicap lay na makoi na mayik seng na say Indian Penal Code or Evidence Act or Indian Criminal Procedure Code every puno se law in moi tamakta pura mas cover up tawra moi tamakta free one thar baja la Manipur government na mase ko yam khangni ba ama lady maramdi moine tongning ta to bija base masibu India ki ai ngasi box mun da any article da member of Legislative Assembly honorable members singshina tongning mat maning makha da tawba thugai wi chale chatpa at the cost of Manipur government ki expenditure digi 5 lakh 6 lakhs pangaga pungtum to na pungchai chai na Manipur su thugai na bane luching na tori base. Is there no suggestions, no law, no action be taken from the BJP Parliament? Na, number one. Number two, very easy question. See the Congress so high besujai, ani maktas hang besujai. ST high bese mayam ponwa. This is our birthright. Asi maram the Manipur government is silent. The Congress see highly more power. The later day when they come to power, they will take it up. Or not the Congress representative na karega. Parliament the initiative logoni hai so BJP sarkar ki representative na ai marup ani na ongtang khoi da ongta tak pi bija bra ye point sir bai koi sir sonamani kai kono butchari sanang ki bawang do sir khoi gi answer se kanoni BJP na Manipur kanna ba hona bani MLA tarar Manipur thugai na ba support to bani Manipur kanna ba ki damak to hona riba BJP na makoi da excuse ma ta thiroi mai koi da ain gi oina mai koi da tawbam thok adum tawrakani but yam clear oi bese Manipur da leibang ngamdri se Manipur government da ki moje tokai tare se khangbi usini Manipur government da mai koi lakpang amoi adugo Manipur government gi leiriba khoi gi tongan ba mifam sing da mai koi yawbang amde assembly da lakhidra tongan no BJP gi oiba political meeting amta da lakhidra bani aduna separate administration taliba kangbu da BJP na kaidong da separate administration piroi da bani na pangang da ngangjara janu sar aina haijaning bese BJP na separate administration piroi separate administration da yori ba MLA tara da pangang da nganga jun Manipur kai draga lore ha bese BJP ki state ai riba BJP ki minister ani amasung MLA tare to Manipur da leiba ngamdre hai Chuchandpur jibo Manipur natro Kangpokpi jibo Manipur natro kamdau na Manipur da leiba ngamdre hai ri no ba Chuchandpur da husi moi ning tamna leiri Kangpokpi da ning tamna leiri Manipur ki pak chawba area ja khoi gi marup sure se khangdra ba male 22327 square kilometer ne ba Manipur da leiba ngamdre har kadi mana Manipur karamba Manipur no ba mana ngangi bo wase Manipur ki pak chawba si ne ba Chuchandpur da husi leiri bu su Manipur da ne ba Senapati rom da Kangpokpi rom da chatlaga leiri bu su Manipur ne ha bani da masi kitang si bab ta haningi Manipur ki pak chawba amuka na jage 22327 square kilometer ai gi marup sures ठीक है सर कनोने ता द्रमा ले तब पबुंग सुना मनी ना हाई की बदो कुकी तो बुदल इधरे मा पालम दल लेरेगा तौरे हाई बने चुचान बुदल ले हाई की ब्रबो जा सुना मनी ना तभी होबा मणिपुर की 5 स्क्वायर किलोमीटर कोई खंगी ने इम्फाल वेस्ट कंगला तो मिता पिथोक बीजेपी पार्टी नते ने नोई दे कंगबो बिता पिथोई दुनी ने थांजिंग थांगतिंग ओनथोई बने नो कोई दे अदो मन नते कांग्रेस के बीजेपी के MLA तरा कुकी की मपालम दगी वर्क तौरी से मसी करी गिनो हांगकपनी मधुदा मकोइदे मपालम द चक्रबनीना मैकोइदे तोंगाल लैख्रबनी मणिपुर दा लाकपंग मोय मरमदे मणिपुर कन्नब लैरिसे मणिपुर की प्रजा अमदे बीजेपी लैंगाकनेबा अदुनने अैना हाइजबदो मुन्न ताबियो
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MLA ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯅꯥꯃꯅꯤꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯇꯥꯔꯒ ꯉꯥꯡꯅꯁꯦ ꯅꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯗꯤ NRC ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯊꯟꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Pirido, any legislative me mana nupa kandi nupi kangde legislative assembly ke member or member of parliament oibetar badi mai tamakte Indian ki law se not applicable hai begum tare adudi anyone elected in the house for house lag patar badi he or she can do anything whatever she or he can do it hai tare manam dingashi tha taramathoi shurubhau Manipur government na or any authority na so-called honorable members sings who had deliberately avoided left from the state and orchestrating many kinds of unwanted undesirable things adu karimta tawdrisina tapudi India da akoigi democratic norms say anybody who is elected after election she or he can do anything whatever she or he feels like madam the law India ki no law is applied